Hello guys, adutin phansa nilhin ben kardom bajelo kardom to tangte pinyo vlogs bang kanili yo pu hai up sir daim pu asidai guys kita mo dei ho dong kham rồi guys đang xuống liều lắm guys khá rồi đây yo yo có cái lo mo con ta bom lo jo ekdom kagromo jo ni ong si paling ngoi chu ben मुझके परो के नसीब में रोद का 4 बोतल वोडका बाद मेरे लिए पास Jadi guys, umtas seneng waterfall Lebanon. So guys, finally umtas seneng waterfall hello yo guys. Yo guys. Yo itu kalian tuh yang binigyan lagi. Yo, lain dong umtas seneng waterfall guys. Yo. This is umtas seneng waterfall. Guys, kamu deh. Mga damong let ho. Ama seat na feature oi nang jipo tawang Meghalaya border pod non lam checking do ama didi amala si atin manang lelo yo now yo kana pu aprang dam la do lo mani yo big yo mani suig lo guys ambo lo oi hello go ka moi kang timhala dimpelem nang min torodip second time na lang lerang ito ka. Hello guys, lilit ka lang hello. Guys, hello. Guys, so big to my. Guys, hello guys. Hello guys, finally, Lily Alam sunapak lang po. Guys, oh come on, check this out, guys. This out, yo. Waterfall ni Malelo, guys. Finally, yo. So guys, yo. Finally, Lily Alam sunapak lang po day, yo. Whoa. Tap the waterfall, West Karbianglong.
the next one làm luôn. No, finally guys, we like to move down on the middle. Hey guys, the new hairstyle. Hello guys. Yeah, cool guys. Kaya mo sir lang minsan guys, nagdadamdag guys. Ayam sir lang minsan, kasi damda. Aka bolero si po na yun guys. Ito bolero si Bon. Biar silong situ. Guys, ang lelo. Lo. Udah ka po sa inyo ham video. So, na-render hilo. Guys. Guys, yo, hamran, check this out, guys. So, video ba dakan sa Bayut Mangkok po. Sa next video guys ito nga. There you go, guys. Halo guys, mau siapa makan?